Pasik na nga ni San Fernando LGU, ing pamakisan netong karing armed forces para manatili ing kapayapan at kayusan king Balen, king mega napacourtesy visit na rin 70th Infantry Battalion Ning Philippine Army. Ay ning report ng Ira Ignacio. Inyong milabas sa August 18, tinggap no Mayor Vilma Balya kaluwag reng opisyalis ibat king 70th Infantry Battalion Ning Philippine Army king Executive Building ning City Hall. Lieutenant Colonel Ryan Joseph Kaito ning commanding officer ning batalyon ing meni muna ken delegasyon, kaya bene First Lieutenant Jeffet Carl Barrientos ning Charlie Company ang poreng aliwang officers. Pepakit ing Balawus sa pamisan metong ning San Fernando ang poreng army at ing karelang pangakong sumawop king pamagpanatili king kaayusan, ang poba ang harapan ning nanumang posibleng hamon king Seguridad dareng Fernandinos king mega na po kartisikol. Pepakit na naman Mayor kaluwag ing kayang kapasalamatan at sinabi na maulagayang kapayapan ang po Seguridad king Balawus sa pamag-asenso ning syudad. Ako po, Ira Ignacio para King News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuyo.